ikumirite kilinchano nyuma ya injinia wa Gitonga Murugarana wa Susan Ngugi Mwindu Trimana Kimurandi Job Wethia bondarasi ya thite omubunge akionekana kwenda kuyukia nkuma ya Obwethia bo akiaria mubunge Mwindu na mererete bonene Murugara akiwa anoka omuthanga no Murugarana ethirite akinyelio Obwethia bondarasi ingwe yawe ya mubunge wa Tharaka ya Burato Tarirwe Paul Wakabithi. Ikenyamara kira kithiritwe kirumirite akari na mono atumiri barabara ya thite mukothi mandagacania muro wa thite ombokanire ere mbake ende kagita kuya yakirwe etombokana nende une ambirite kombokana nage ikuthukanga kwandagacha kura kumbite ukunjiria tongoria monya agantere Tharaka arehemthi gacitire mujumba Tharaka Gitonga Murugara airite injinia athondeka ndagaceno na iraugite nethirito amibangirite wakagita kana Jumatano kwi maandamano Jumatano nthiru magiri kuigwa mareo nuntu bwa ndagacenu na gikuge kana gaku indarire dantu bathite ndabera me abo andamana nigota bujumbe wenu kwirutira mburuthireni ndagacha ino yenu ikare bwega twetiganiria njuma yongwa ndatumira engineer nkune mbecha na ambira Jumamosi na gudie chuma ira ciendekanaga twagwatanira kana emde Jumatatu na ambire kurutha ngadire ozinu ndagachenu yetu ikare bwega munde engineer nkune na timu ya kibara ukiriogo bambira kurutha ndagacha lakini inkwiro kana muyumbe wa mwekuru wa Tharaka Nithi County Madam Susan Ngugi na thiriogo akiuga ni rugamwe nwe wagiri kumeaka nwe wina chuma ira mbega ngerukira Gitonga nacio aganwe mujumbe mwekuru Susan kwa Mwindu na urano akunintite engineer agathondeka ndagaceno akiuga ikamurugara mubindire njuri akuigwa na rari agegoro na ihemthiru kiri ndagaceno ikarauka kuthondekwa chionge kamba mbendo ve era ya kodi mambere ndamberi ya korema mwera wakwa na ndengo ukiendagia na ndaro zandaga se ya kodi ma onga tamenyaga vite na oragire mwana na wethirie kirori na oragire ng'ombe pikipiki ni wetiogo wanka mwarwa Mwindu akinye munde otugo ichogoro tugo wanka kinyagoro tugo yoge tonga ronie vite na bateri yakwa Murugara akiuga Susan atikwe na bakuthondeka ndagacha indi ikagutokoragia ngui yake akiuga ogu aikwe na chuma nwemwe gutie gintu akwina kio na kuthiete kurugamia wira tu nuntu kana tikwenda urokurutha arutha kama nkiugaga ugu gutire baita kiriogo atongoria kuruira kanyamu kanini ta gwikira guardrails ira ire ndagachani no Susan akiuga Gitonga ikareterete gwa kuthi kuthondeka o kana kuthunguthira MP wa Tharaka agetagira gwara Susan Ngugi Mwindu agakinya nthi eno itora yake agimoche wake tore iratinda tosia kwathirwa araterete mwanka mwana wa muntu akwirogo na akwatia kuthondeka kwa bamukothi mana Tharaka bathondekero gento smart takira ndabangite kwete na chumira nene sienkare ni mukothima kwete na chumira mpara mwira ndito kwete korotha waya meshi ya chuma wakago tweko tiemdo ambako waraka ire Uruki Murugara na meneretie ahanene ikira kuga Susan na muthingataga kira ntugo tumi gutire aja ya muyumbe mwekuru kuthina akimthingata wankuthi egwe ndi materi akauya wero no egwe ndi kamarandi akauya wero no egwe ndi mukothima akauya wero no ma no ntokore buko egwe antu bagiceria kila muntu kwacheretia akibwata no Susan agitaraga makarika nkuthombura Murugara atwire kumuthingata wa kira ntugo ntu akarotha wengwa tuwerenge ndathiete kwira kana cukuru Kasarani twathi twabangaria bo tukwira mwana cukuru tokera ukarokere ayokirie mwana athingira obisi ya CDF twathana ngera mwana kenda ndaira cukuru ndagire goko thigerire to mukothima geteto buya geteto akogorotha akothi siasani ara akogania kura geteto athena po ndamwandeka ndagetata
kagitani waku Susan atarĩrĩtie ngĩripotera Uru TV kuma Ntere Tharaka Mbitu wa Paul Ogwa Kabithe.